Godinu dana me nije bilo. Godinu dana sam šutio, nisam se oglasio na YouTube, nije me nigdje bilo, a onda se desilo nešto. Malac Voje G je isprozivao YouTube scenu i YouTube muzičare. Ja kao samoimenovani muzičar koji je izbačen iz muzičke škole se našao uvrijeđen. Znam da kasnim s ovim događajem, ali JBG, BGM, JBT, znaš da uvijek kasnim s tim. Još sam ga sad spojio, ko da je čat. Pa haj, da ne dužim, da pogledamo i ovog Vojagea, Vojege, ko? Vojege, ba. Ali ima neko te nervira od youtubera i to? Pa iskreno ne pratim toliko YouTube scenu. Vidi ovo, cijenim to što ti ne pratiš YouTube scenu, ali isto tako ako ne pratiš već nešto, onda momentalno se oduzma svako pravo daješ bilo kako mišljenje da komentaršeš to nešto jer nisi obrazovan na tom nivou. Što znači možeš ispast samo glup što go kažeš, ali ti šta ovdje radiš ispadaš glup. Hajde imamo koliko je glup. Zato što više se trudim da radim. Te nerviraju youtuberi pevači? Youtuberi pevači ne nerviraju me zato što nisu u rangu sa muzičarima. Jer to je... Šta si rekao? Vidiš, ovo me iznervirao. Dečko ovdje počinje sam sebi da puši kurac, ne bio se uzdigu pred Darom, Miomevim ostalim gostima, zvijezdama kombi koji spu faca, konje, kontaž, znam, muzičar. Alo, muzikant. Prosvira mi frulicu. Ne moram da se ogradim, samo da obrazložim. Viš ovdje Andreja ga pita fino koji je utjero misli, momak se zajebaj, kontaš iz Furos, kontak koji sam ja karakteru Sezami Streeta dao da mi radi pjesmu. I dalje Voje G se pravi diplomata, konji nedodirljiv na on je muzičar, on ovo. Evo pitanje, jel samo sam ja, jel kako ovaj Vojag, što više se trudi da bude pametan, sve mi nekako pederastije zvuči ono, samo da obrazložim. Šta ti balave obrazložit, znači od se vidi da se trudiš, ali eto haj ono, kad skontaš valja svaki dan trud, izgledaš pametno glup ko kurac. Zato što publika... Poserim to, što zamutu, zašto... koju vuku youtuberi kada izbace pesmu, oni to slušaju 2-3 dana, naprave velik boom odjednom, ali to se kasnije ne sluša, ali pesma, na primjer, ne znam, evo... Aj nisi toliko glup, ali si opet toliko glup da ne skontaš da većina današnjih pjesama tako je završi. Nego mene zanima zašto ti moraš tu drka sam sebe kurac, da bi se ti uzdigo, ložiš se da si muščar, a poslije su live izvinjavaš. Druže, danas ti je svako muzičar, kogod ima para on je muzičar, više nije bitan talent, ti si živi primjer, jer ja ne moj da talent se uopšte ne pita. Vidiš da, znači svako izbacuje pesme, evo vidi ovo, Leon, znači momak, nije niđe vezi frajer kako pjeva, kontaš, loži, znači gdje god neki hashtag vidi, od to napravi pesmu, frajer hashtag, znači što se tiče muzike, druže, uho sebi zapalit. Ale zna sa autorata, vidi sad ovo, znam i ja ovo, pa haj sad ti reci, ja sam ja bolji muščar je u Leon, sad ću ja pokazati. Nisam sponzorsan, ja ono malo, ja ne, voda bolja svi. Uvijek se pitaš što prodaju vodu, štoš vodu kupit kontaš, imaš vode i hoćeš, a vjeruj Jana je drugačija. Tižu. Moram te pomakije, sam da talent pokažem. Sačekaj. Aj Tižu, zazvonim jedno. Joj, nisam trebao patikama na krevet. Joj, ima talenta da sam zajebim se, moram pastaljinu mijenja sad. Ko veće zvezde, kao naprimjer Dara Bubamara ili Mija Borisavljević Sloba, bilo ko od nas, to uključujem i mene i Anđelu. Što si
si glup. Gledao, kaj veće zvijezde se nabraja, Dara, Mija, onu, ovu i sad uključuje tu i njih. Vidi VG, ti si druže klistir, bez mali si karna je rane, mala od izgleda do glasa, Bog joj sve dao si mene. Ti Bellsprout Pokemon, ne? To uključujem i mene i Anđelu, da ne budem lažno skroman. Da ne bude lažno skroman, dečko. Na tebi je, druže, balan, sve fake, počevši od karaktera. Da manje pudera nosiš, balan, bio bi ko breskvica, jevoj. Druže, kad te pogledam, izgledaš ko nešto u šta baš ne bi trebao gledat. Te pesme se duže slušaju i te pesme su zapravo pesme koje donose profit, a ovo je samo jedan kao zabavan izazov koji youtuberi rade. Mislim, ne... Zabavan izazov koji youtuber radi. Zabavan izazov. Dečko, bolan, ti si čkapi sa gljivicama. Što moraš vrijeđati? Što moraš vrijeđati? Jebo maj, kak se vaki debili probiju? A ja ovdje sjedim, vidi sad ovo, ja ovdje sjedim, druže, na stolici, kontaš, na stolici, stavio jastup, veruješ tu, ložim se da je fotelja, a vaki se majmuni probiju. Jebemo i ti kruh, ja sjedim na jastuku. Nasikirao sam se. Mislim, nemam nikakva uvreda s moje strane, želim s te... Gdje će ba bit uvreda? Uvreda? Ma što ti je bolan ba? Nemoj se ba loš sjat ko baš ba, kakva uvreda? Čim si ti rekao da to nije uvreda, opravdao si. Vidi se s ti pametan momak, eto mozak ti radi sam što nije. S te strane da se ogradim, samo mislim da ne mogu ni na koji način da pariraju muzičarima. Ne mogu na neki način da pariraju muzičarima. Prijatelju, glup si. Pogošto paljačem, ba. Nemoj bezi da riskujemo paljač, da eksplodira da nešto, da nemam paljača. Nemoj bezi ljut. Bo, mak, žao mi breskvice, ba. Breskvice, ba, jav se, ba, kontaktiraj me, hajde ja i ti nešto da se dogovorimo, ba. Da ti ja pokažem Scooby-Doo kolekciju. Slažem se sa tim što je Mihajlo želeo da kaže, ali on je trebao da kaže otprilike na kakve YouTube pesme misli, zato što postoje youtuberi koji stvarno ozbiljno žele da se bave muzikom. Nevezano za to, neki radi to i šale. Naprimjer, evo moja... Viš, Andrej ovo pametno rekao, neki youtuberi stvarno žele da se bave muzikom, neki radi za jebanci. Ko sam ja uradio 2 pjesme preko iPhone-a i slušalice od Samsunga, kojem niješ verovat, imam dokaz da sam više talentovan nego ovaj VG, a tu ću vam pokazati kad pređemo reakciju nastupa. Ozbiljne pesme koje rade ozbiljni kompozitori, koji rade, čak i on je meni radio posao. Vidi u Breskvici što me pogledala, znala da, čak gleda, znala ona. Pesmu, Kenny mi je radio pesmu pre toga. Vidio smo drago, ponoviti ću jednu. Rade, čak i on je meni radio posljednju pesmu, Kenny mi je radio pesmu pre toga, znači radio pesmu pre toga, Vidio smo drago, duša, beba, bala. Beba pa. Isti kineski restoran. Nisam ja neki koji treba komentarsati ljudima, kontaž zube, pošto moji izgledaju ko da se posvađali, a ovi njegovi, sve mi su čini da me liči na njegovu karijeru, mogu su biti top, ali et, šta mu je tu mu je kontaž, za malo. Moram provjeriti koliko mu je još jednom drago. Radio posljednju pesmu, Kenny mi je radio pesmu pre toga, znači on... Drago je, mu mi radio pjesmu. Joj, Andrija, ba, pogod ga nečim u glavi, viš da je glup. Joj, stavit ću naočale. Versace. Smatra sebe ozbiljnim kompozitorom i producentom, šta već, tako da... Ozbiljnim kompozitorom, producentom, ma faca, ozbiljan sam. Ne mogu se smijati, a prije toga skače, isto curca kad je rekao da mu rađe pjesma, jes, ja, pjesmica. Ozbiljan kompozitor. Publiku koja se sluša 3 dana i to je to. Znači, ima dosta različitih stvari, ne može da se kaže o celokupnoj sceni. Pa da, ali pitanje je bilo opšte, tako da sam dao jedan opšte odgovor. Bilo uopšte, nemoj se ba pametan, ba što s glup. Alo, opština, ohladi, dečko, idi ba prijavi se na biro, ba sjebo sebi karijeru, ba mora nema vrijeme za biro. Idemo na biro, hranit ćemo se sirom.
pitanje, sa samo ja, evo kad god ova breskvica zapeva, meni se kurac digni. Tu sam kod mene se to dešava, jer ne znam što se dešava. Joj, breskvice, ubro bi te, dok si još zelena. Prijatelju, ti blage veze nemaš, prati sad ovo. I za sebe ti imaš playback svoje pjesme i nadpjevavaš sam sebe, pratiš svoj flow i ti si uspio da ispadneš iz svog flowa. Ako ste pošao jednu od mojih pjesmi prijehodnih, koristio sam aplikaciju koja se zove Voloko, na kojoj je autotune free. Ja sam uspio preko iPhone-a i Samsung slušalice napraviti da bolje zvučim nego ti Voyage koji si muzičar, producent, ovu. Jedina greška u mojoj pjesmi je ovdje. Limota svane nam, zora u kojoj se nasmejana, ovdje imamo svi sne. Da nam familije budu ponosne. Je trebao ispast da su nam familije ponosne, a ispao je ovo. Familije budu ponosne. Slušaj sebe. Da samo trovam, Bože daj mi znak. Znači, druže, u suštini ja i ti smo radili sti kurac. Ti si imao sebe s autotunom u playbacku, ja sam imao sebe otpjevano s autotunom na telefonu. Ja sam trebao prepjevati sebe ko što si ti sebe da je bolje zvučalo. I mislim, možda griješim, a mislim da je moje bolje slušat nego ovo tvoje sranje. Kada ste i naučati čuje. Ti njega što ono vrće glavom, on tako ono pjeva, ono tu ne satane, druže ba, propozi. Ti nije znam, kada nikog nema, samo budi tu, budi tu. Nemoj se petljati. Budi tu, budi tu, budi tu. Sio mamela nije pustio da nas završi. Ocjena za Voyaža jedna karna, a ono nepodmazana. Što se tiče breskvice, vidi ljubav moja, da ti kajem ja nešto. Evo ovako, javno preko YouTube ovog situacija, slučajeva, ja breskvice želim da ti pitam jedno pitanje. Da li želiš da ostaviš tog papka i udaš se za mene? Jer ja breskvice iskreno vjerujem napravio poštenu ženu od tebe. Tako da svako koji želi da ja i breskvice uspijemo, nek ode na njen Instagram i nek piše u komentarima: breskvice, stiglo je tvoje drvo, reci bajetu da. Označite moj Instagram. Jednog od vas ću odabrati da dobije Burberry naočale. Može prodati, može nositi, zavisi ko voli. Kako god one dobro stoje, možeš i ovako, vidi sad ovo, šta si rekao? Molim,
Upravo tako, dobit ćete naočale, eto idite komentašite, resti breskice suda za mene, pa da je djecu pravim.